Kajantia Hills Autonomous District Council JHADC heka santrik no pra kala Plie ya ka additional office building bathamai jongka Hadien lai Snem duna bala pentrei lengba kamang pisa bala lai pon lai pu prak lur tengka. Hakani kesingi bo na kinong trei jongka JHADC ki klam 1 bandeshim banta namar bampat yo tulop nalor ki MDC liang persha. Kumta na kaliang u CEM Tombor Shiwat u Deputy CEM ulas ki rembai bad u EM IC CWD upas mondekar kilapan syai baga pisa basna yakani ka building kamdai satia ka baha jangka tulop kinong trei bat amla ban shim ni pendan kam dakani ka pisa naga bantaban siu tulop. Hakani ka building bathamai baro ki EM rengkat bat u CEM ki badan kumbashi pongun kin syong no hakani ka building bathamai rengkat bat ki saheb badan haka kerdan Deputy Secretary Under Secretary bat Secretary. Uba pasmon EM ulapan benar basyen en saplino saya kedor bar hall jangka JHADC ke badan Hastan Indika. Nyawo basnya burom ya kasih departemen toda pendiam kota di berta Jowai ya kita additional office building yang Jhadc terkenal di sekolah Jowai. Inaugurated by Sri Tombor Shiwat, CM Jhadc, Chief Guest, Sri Tasmun Khar, EM Jhadc Sudi Jhadc Guest of Honor. Under but siap-siap orang yang dipor Hadien sket ke stip komiti da raiga da bo ga ya gane ke tarik ne benta wa wai ya gani ka office building but hajoi po ne ki yang head yang department wara da pentip ki chawaro ki department wane ke sini to ichim benta wara ke officer staff wa iki members yang gani ke council but the MLA kaya ke pun bai wa MQE jimut boy ukun idagi ministers dia bertahu why yang dia bertitik ni hendak EM in charge i debak bori yang kita mesti angkat ni mak dia yang kata kam maka responsibility hadi itu au state government bayang yo wa M kata dia jingkit klik lele wa M di kata responsibility ni benta iya itu but ni benta je kam yang kini ke council dia ni kalau kan ada pembagi wahala deman kalau mana dia tak tu prais mak warai iyo ya perkat iyo ya pencina kata luti galah kamu au malas ini da ai bad daya didoki na waro iskim jadi to ke SEG na waro ki member apa pun dia da ai kejap ne benta uyo iu cina ya bini berdiri terdapat ia kecil M yang istaf yang ikat kawaman negasi sampai pada dia berdiri nampak waras katu orang iman contested ham yang tahu ucap wajoro pun istaf wajah council yang iman obat staff kawaman kata terdapat ia kecil tahu terdapat ia kecil lut ketulung kata man kecil sekian Henry dapat ia ke performan yang staff yang ini siap si uang ngan orang ini ia damankan umat UM politik UDAM Henry kewiyah kwa orang ini baga escape committee ulai ke kat kami buat
Walaupun kerekam ke kami buat. Nei bentar kawi pegawai departemen. Naduk mentuk kesini. Hejui pun cibentasnya awayu om. Nagaliang yang pikan ki officer. Wai kam ki member. Ngatrai ti babi te. Ito ki members ki wajib dapat ba. Siapa ki wajib ki kat kam kata kejing yubiang tu yang ki. Mandi kita ginong yalam jar ki konstruksi ki yogi. Handai emi ini nebenta emi kata kejing kerelang. Wocong ini kam kita ginong nikmat yang dari jantian. Ladem emi kata kejing satu, ladem emi kejing maya. Dalam emi kijingnya kerelang haperti ki members kasdip committee wapi ke officers employ ki cewan nimba kayu kit ko kia chong go happy ki officers ki wada chania jar ki department. Dekan ke officer yang ke council. Lada MP kata ke mensin. Kau politik. Lada woyalapnya di staff yang ke council wajib kebu. Haji itu kejinduk tu lah. Penman politik, penman isu. Keniman logo bakalah. Mando ko pagkalahado kata-kata. Ginang yalam yang kasusyan. Ngabo kecil kerpan. Ham yalam bakala. Yaki staff yang kasusyan. Nibaka strip komiti kat ka umang kata. Mau chawsi tiasni. Yele na ulai ulingo ulidem. Hado wadak ongi icitai mari apoi wanga. Umaku tu ukiparan bisi IM. O puli uma bala. Mari apoi sai ongi idawan gini ginang kro. Iu persiausi i hado kata-kata wa mi kata-kata tin nong kro. I hado kata sacrifice. Nebenta uyok fon. Henry hakijin siapa yang imbau kram. Ima ipan i dawai yang i ke hok. Yang i ke share. Kalau kata kedong mandusni, libek bon mandusni. Henry terserkar tu Meghalaya yang i yoi. Ngauman ke sarkar kuwi ulai uti lene kuwi pendak pendiam yina om yesa emi go hak pergi ke krisis lene ke duna puasa takkan omang kata the you om you let dewi lada to skelu poho puasa ke government tembi go yi jauh se ilang emi ke ke perkat ya go yi imani ong susu ta ni yo i ya uthiet tembi we yo i uthiet tembi we ya le em pa yo di chi come on le tengah ada ni boy siang tu ya kau bro cibon ki jinduna cibon ki kilat itan duna kau bro iwa ngabu akata ki jinsenia bo akata ki jinsenia tu wa cispa na cispa hamtam hadi obsat yo Mjule ada kata kemensin ku asap
Rada yok kan dua yok ke puasa. Rada pelat puasa state kan dua pelat. Ngam juk haja. Ngam juk mulia. Yatim lut wala. Nado he hadu kendo. Yatim lut i. Kat won yok puasa. Bat kat won pedem kami yang ada puasa. Kalau kata ada di pon ada kalian tak. Ye lawang di pon. Kamu uburu uwaduna. Hari ngabo kata di kerpat api kan di obsat kami. Siapa ham yalam bergerak. Ham ya bergerak. Ham persiapu bergerak. Yaki nongkre. Lalu yaki para staff, yaki para officer. Yang tidak kategori ko involve wa ke politik. Ke politik inlay ke politik isa. Henry ke kamram ke yang ikan staff. Kam ginong kre. Kam ke officer. Kewi ke departemen. MP kita kiket. Yo pat yo ya ke jing lai pat ke jing lai rati. The responsibility ke yang pi. Untuk the responsibility ke yang i. Kam kita ginong hikmat. Nakapor sekapor, nakawi ke isi. Jar ke jing satu. Jar ke jing mut ke jing perkat. Henry even hamil ke por ka perkat ni. Nei bentar. Building ke fund yo ina ga sino government ka pesa yo ina ga head yung katuga SCG panan e non green constitution of India ang Snem ada kapra kakade arpau we apar hawi hemdai gini wa emi leda liga facing year the hajing sa to i pra as a committee the berkat i wa the yo ji e ba gini ga jing man office ni te am kami ya ga office wa rap sawang rap luj te daw man te woro i ya berkat ilu bai nem tangan ni kam te da no sniang i ya ga ga fan wa nang bahang i jajar ke misi konstitusi no sniang i kan i khoni bor wa yi kendang i punjab jam ya ga office building Snem i yang di building nado aja arpau the Henry di dawa em covid report em tu gi lockdown ki bon bagi krum wa da nyom yiu beto miu manu beto tini Henry Snem yang di project hangga tele ulti man langba ga jing Stem gi staff yang gi seluruh department langba gi engineers wa di contractors the yegi penolong dari pemanir building hadu di klimat pada